O le a se i tatou asia, ia le whaatala tanoanga o le tamaita i pāle mia le whaabaya. Ma le nātou tanoanga matustala. O sin mai mua ma le whaafonga. Olha se por forma de malo e a fianga e a uma a message de o a uma já puni que a o se me passou sua toilette se ele o lá tu e a uma e o se tu lá o eu sua vai tu no a fio a mama e a o foi eu no a fio e foi ele sua vai para e o lá ia ole tulanga ia pe tau fe lolo mai ele ti se ale sua vai masaniana na tapuni ai a tatou aon ia ile terminei la o le a olo o a fanga solo le pele o nanga ia o suavai ele mfaina alofia ia fianga ia wa ia ile fala blave le o tupu mai ale famo mo o tatou wafi e lima ia ole am tangal na o to mfayon to fa foi mai ale sapalai o le tatou e tise se tulanga o ile sa tatou ia faawa ia tatou ngadwenga ele ngatai ainga ia pisinisi ia mapeo au nanga esese ia peo tatou wao le la fa mo o le aso lima tonu mai ia fi pe au mai ile va alu ese mafiti la so lufa ai afa pe e ono mau mai le so ani le tar sanga ia New Zealand ise la to vale de telefone ia e ono bave le fa o mai o tato wafia ia alfufuanga ia na tupulo le fala blavele mau mai le tali mai le company le ia fiti ia o le vainga le pitola tamai e so ani mai molta O whaila o le wingo na kakala e o folo ka loko. E whai ako le pesili po le ase fuanga mo le malo anga ia onga makankarau kene. Ai oso mai le kari wha makala le whiu e ingo le afi. Ma wha ngā solonga le me a mai le afi wha makala le isui o ka amiresanga o. Ai le wha makala po le ase fuanga. Le ase kari. E se le ko inga to pala blavele to Da so finu ngalo no firma tu ma tes bar ni e le fina ngalo min star. Ore le tise. Ila na sila e fa tu ina capa de te se comissio su e. E sa ini de le ia i po fe tonu ale ma po ma ia tu la ngai fam talanga. Moia. E mo pe wa tu ia min star va pe o le antonu tu la no vale tonu. Ale o mai manino ia. Lo fina ngalo ia e fa le tonu ia fi. Ma fua. O ia se fina ngalo fa wa pele. Ai se comissio su. ia tulanga foi le ia me tamo fai mo o le fa mo la le ave o le ale tali pito vave e ma fai on fo ia le fa fita o le tulai mai o le tulanga ia o se so ia walai fa fo le fionga le minister o tele mai lo le po o le ale awala na fa ilo ilo fina ngalo ia ite wo tele na upole o le suenga pole inquiry ia ai fengo fiale so e mai o fam talanga o le inquiry fo ia tele tupe alwai ai o le mea ia o le tala le sa fainele kapineta ina sa wa o mai e fam talanga il vai so tuana i wale sa malanga ia o fo i mai ia le ia le tapena le mai ia ma au mai e fo fuanga i fatati ia lela wa mfai ona tali atu ai loa ile me tau na mo na ona fatin Io per resi fu una fase a tanto motivo. Mi sei lei molto corto. O fu una tali bene malo, o per ton lei e fa le ton. O più le amta. O vai e sa uno le dallo le. Io non lo fai le na fam talanga si fiele tu. Ai anu am bene le tise. Ai anu fa pe o mai se tu langa va pe fa talanga tonu le.
e la to o le si la fia I me fa de to o le fo no si fia le to ia ta se la ngal ta to fa sa la ngol ne ya so le a ma wai le si le fia to a o ia o le asa ia lo malam na maanga na mata na fai fa sa la Tata wha au kasi sa mua le wha whonga kui e. Tau si ai. E wakule pe sili e wha mamala mai. Mau mai songa whinga ngano I le peso o le pao. Ara hoi e oso mai karasia ia. Karasia ia e le sau ngoa pole a kongu. A le ala sau whako I senga. I le kele o whawhika uri rewa kupu mai ia o ngā kamiki. Mane a whia I o mea whaikingo. Ma a seka mea whaikingo kangaka. Mea ko kingo kangaka. Ele mwhainga ngā kaukala mai le nguko le pare mia. Nā le mafuanga ngā lai ngā pare mia o le kai o le malo. O le kangaka wa awe le whako kunga me whaiunga mai ngi kari mo le kungu. Ai sau le kari ele o se kari e whamari e ingai. Ma se I whako e se mele kungu wha maruru. I le peso le pawa maa wha inga. Ele kea le kangaka. Ele skangaka e isi alofa. Mai maure kaimi. Ale fala tonga. Ole na watupu mai mea. Peila na amata o waya malosi. Ia ai olo la susfulu lima. Ia le ufale tonu lo afi. Ia atonu ole tulanga onga le na. O waya mai sipso ta ingo mea vave na fai. Ai ole afianga ia le wai ni ono fale tonu afi. Ia ile malo si foi le se fulu megawatt ia le oto ese mai ile supply ia ma o le ngangala o la me tau na fai to e vave mau mai ai le se fulu percent na ole le se fulu megawatt oile ia ai fuanga taimi feololo ia ma le taimi mau atu ia mai ele tau mate foi e au foi ona to e sila foi le malo I tulanga o whenga whawai o le Whenga whawai. E whai so, whai whawai, whenga whawai. O la ola le kelo nge mau ngasu. Ka mi miro makala ngoa whai mei wa mama. Ai a o I whaki ngonga I le aise mea. O I hui ari mai ele. E pare mia nga onga kaukala. I se vai e re. Koe ri fefo I whainga whawai. Koe kire I whainga whawai. A o le a se lako pelengi. O le a se lako fuafuanga. Mōri koe ngā kaimi whapengei. Kako vai e koe ngā. O le a se lako whako I senga. O le a se lako fuafuanga. O lewang kaunga I se fuafuanga. Alternatives or options. Ma me whapenga o me o set up plan. Lewang kaunga I set up plan e fuafua. A wala kai me pe whafo se e ma le anga I afi. A le pe e fōringa e whaapolo ki anga mai le kari. I lega kai mani e lea kungu ko ngā kari whaapolo ki ngai. Dale tu pito le fale le ati le o nanga o le tise. Wa le anto sirfia tasi alta to company le e whengai. Ia Malusia ngale alo fa pio de pio na ia to ngai mato mal ba ni fa mal po file anga ia tise. Ia awa le fuale na ia. Na mata mai e whainga whawai le pai inga taluai. O le nfa peo lua felos ful lima o se lau pasene tato I le malo si anga whawhawin. Ia o nā lua lea ia to eftuna. Pe le e watu I le lua fetos ful tasi. E au li ai le fitus ful percent. Pe la e ia wa me umane e fua I le malo si o le investment. E mwhai ona whatino le ala pe e tau fituna ia targets e pe o le latest lana I loa O le kali mai ia lako fuafuanga o targets o me au sia e whainga malo. O le au ke lenga lai ka ngoa mai ngai ia.
Ai le kalangoa mai le mea lea e kopu. The current issue. E le kalangoa mai i le issue maktis kaspo le angi whawhika uli. A o le angi kari. O le angi kari o whawhika uli o whea ngai nei. A o le kalangoa mai le waai mamao. O le kalangoa i lako waai mamao ma lako kalangoa ngavui i lako targets. E kalangoa la i waai mamao ai a o ngā kupu whawhika uli e le ise kari o ia waai mamao. O le makua whi alolo whai whangu kurua le koe ngā pare mia sori. E ua tu watu i le lua fetos futasi. Ai nā ul fitas fulu pasene fo. Sa ese tūlanga ngā whai loa mai e le pūlenga le PC, le tūlanga lo iai, a whi nei mo fukua o le ese tūlanga whaleto i le kapene. E le ai. Ai i le lato waf, awa o le si mele, o le si whawhisili le e ave nei. Whawheon tato fuafua le mana o ngai le anga i luma. I le ngawhatia e tato wafi ai nei. Ia male fuafuanga o ai si mea te tauna tāpena a ngai ai. Ia. Mea ngā re mō pia. O ako ka penganga o le se vai mamao. Ioi. Ia whaamautino ai e tali atu i mana o ngā le tunu. Ia e voeale fesidi foi lele. Pefto atali atu pe atu lai maile mana o ngā. Pe ole mea. E fuafua mamau. Foi lea awa e mwhaifon tatou whapea o le marusi anga whaeltisi. Pe maua mai le swau, pe maua mai i whafowina. Marusi anga whafowina. O le si driver le of development. E una ia le atinae. O le iai o le etise. Foi le tua ia company ma tangata malato atinae. E whai. So e te lea la le fatalanoanga o le mataupu lea. Ia, ma le whawhisilia i le ngawhatia o i le infrastructure. Le ia, le fo tatou awala, le o swawai, e tawana fuafua, ia wa e fua umai le tupe, la le ngawhatia e mwhaina whasoso. Tawana fuafua e ai. Ele o ka ngaka e fuafua e ka umei o kou. E tawanga fuafua. O kou ka ngā fuafua inga mea ngā. Ma whaasoa soa. A o lea ko kera fua mai ma siri ma irea kong tawanga fuafua. Oko wa nei roa ia ka ngaka whaisea kongu. Ia le ngadwe ngad malu. Ole, lo simbol mori la ofionga ia le se fia la ofionga ia tato manei e usful pasene le tau mo fia le pa ole tisi. O isi tūlanga wa whaina ia le au nanga le PC a wafo yo si tupe pa ole sa ia le PC. Ale ole mai amai o le COVID le sa na whai le whenga whawaile na. Ia na au mai ale le whalapuptonga ia lui tau mo lato ona ole tuititi ole lato tupe maua le 20%. Ia na ave ia le famarosi awa ole memonia e telefoi tupe malo ia e anga i le EPC. Ina ia tau mwhai uma foile e whamama ave ngai i le tunu i le tau ole editise mo na taimi. Ole la na alu whenga whavael na toe sui mai la ia le. Foile wale foile lautere awa foile o se vaenga foile o le ai whawhaingo fie mo aing Foilea e uma whase rau foilea whaia ia kau kai ngi foilea aria lea the domestic alewa amata na tu watu i bisinisi ma company mfala poptonga toi foi la lato i le rates foi le masan masalo ala se taimi o le ato fetu na ile le fenga favail na mai se ile fa fitauli la le o tu la mai ina ia mafai ona fa so atau ia le tau aveina ole tau pule ai mai se ala le tau foi le ole
o le tisi. Tu te sili la o fiong. Ia te le vai aso lo tuana ia tu se mai tau whapena ana molia. Ona o ni whamatalanga fo i tua ia ile ua fionga se a fianga se mtau po se stina whapena ana mali. O le asa utala i nei tua inga o tua ia i oe me ini whamatanga sa whai se hotel ma i se sokta inga mali te mai tai leo molia. Ia, e se me whapena an tupu. Ma e, o le whalau lawe leo, te rei ropa e si la fiere tō wsenga. Il teimina tupu ai, o lau te whafo. Ia, o te rei lola... Ata wa ai le le poli language anta mai taimi. Pare mia pepelo ne whawa ea. O le maka ukia i le poli language Ia, e se me whapena an tupu. Ma e, o le whalau lawe leo, te rei ropa e si la fiere tō wsenga. Il teimina tupu ai. Me whapena an tupu. Ma e... Me ini whamatanga sa whai se sokta inga mali. Ia, e se me whapena an tupu. Ma e... an tupu. Ia, e se me whapena an... O ai le poli language le se me whapena ko maa i le interview o ai li fōringa a ko evaluate ka ko analyzing a fōringa ai fōringa. That tells us something. Ia, e se me... Ngā kongua. E ka o mai ele ko ai ngā sisi lau nguku, sisi inalo le si lau nguku. O le isu o me milo, o maa ngumi i lau maka. O whae loa mai ai, e musu e ka ule mea sa. Interpretation I am a study scientifically. E whai loa se reaction whapea se kangaka. Danga e lava ke le o whai kau I mea kau interpretation mane scientific method says e whai mea kau interpretation. E whai loa ni fōringa whapea. O le kau mai ngā o e ke e le mea ngā kupu ianga ia. Mongi ala ukala. O I waka umai ai kako paki fia. O le waka umai ai ia. Waka umai o le mea mongia le lenga kupu. O ia lenga kupu o le whawhi kauti. Paua le alo I ranga I le mwhainga. Ia o ai o umai so sesi. E le mwhainga ukara sao. O ai le kanga ka whaapare parlea e whai se mea koe sa koe kau. Ka kou uma. Lalu langi ngai ele se kanga kai koe wha ware balea e whai sanga mea pelo sa koe ka. Ne ngofo ro o I le ka mai ua ngofo mahai ta. Apena an tupu. Ma e, o le whalau lawe leo. O fia e play. Tala nei tua inga o tua I ai oe me ini whamatanga sa whai se hotel ma i se sokta inga mali te mai tai leo molia. Ia, e se me whapena an tupu. Ma e, o le whalau lawe leo, te rei ropa e si la fiere tō wsenga. Il teimina tupu ai, o lau te whafo. Ia, o te rei lola e awa le vana pe e sawa I lunga le media me social media. O te rei loa pe ona le whapea nalu ia sia. Ia na li poti whapea nalu I lotofanga. Ia pe o le mela na lena pe o se whisota inga lana ai. Ia ala e kou ke si la fier me le tupu le taimil nei. Ia o whea isolo atu. Pe o se whisota inga lana ai. Ia ala e kou. Kako ai.
Arua moku whafose. Moku whafose, ia le whamakala ia marangkala. Hawa ye. So ka inga masia, then what? Si le fier me le tu pul taimil ni. Ia o whaavea isoloat, whamatalanga mam. Ai o tele whamaunia ia le mea. Ai e whaifosina mawai. Na o mai ale o leo longo mai au. O na o le tu. Tu si le au malo. Tu si le loia si. O lona wingala. Ia o ale na o mai. A mai tu si molo uiloa. Ia malfape mai. Ua au mai leo e le au malo. Foi le polala le sa o mele. O le mela. Ele i mafua o na fape o au. Ai na mafua. O na ua whaatau le mta upu. I le au malo male loisi. Ia, o le ala o whai ele suenga. Ia pe fōlinga mai ele o whamauni. Ia, atonu ono le voila wanga ia tu le ile whamasinonga. Ioi. O lau o whamaungi e fua i lau reaction. Mau fōringa male le kari ako koa mai ai. Fōringa ngaro le mea kau mai ai. Mara wā mio. E ke whasio kangaka. E makua e whasio kangaka le anga, sorry. E maua e sa awalo whasio kangaka. Ia, ole a uia ili na awa. Keiso manatu e whaausa oi a tami lenta o na olo tambele ia fo ia amale tuan whakuna. Oile, ele se mea maua mai ai. A whapela vai e whai mai ia le suenga leo e le whamaunia. Ia o mai loina. Ka kohoa ai rei hei a he me se popoli. Angas kangaka e ko ai le popoli. Hoi le wingar kala se mangue. E yei se kea nga e maka upule. Makele i nyanga whamakalanga. Whamakalanga wha mangingo. Mako ale le whaingoanga kati. Laufia, o le whatatanonga ma lauri malanda o vai whauwhai le fast. Na ia tā ua, o le stock exchange, charter flights, free economic zone, o ati na e ia mani ai Samoa. Peita e o mai loia. Manka opua le ua. Le a ko le masinga. Le la le koru masinga o langa e mainga le maka upu. O lea be ese lau o mainga ia i lea maka upu. Ele i roi le whawhinge po le ale mea ringa su ele. Le stock exchange ma le mea lea. Le renga me kangaka e ngofo i sa moe whaapale palea. Ia marana ai ngā malana whanau o le whaafoea ia tina e nei i le manatu manuia i le tunu. Ona tau whilo le. Ai maka, me o maka la popoa maka popobi. Malo. I ese tūlanga koe. Ai, ole mea ia, a tilo i tua ngā atina e au mai. E li whape li talanoi, na talanoa le ia i tutonu o le kabinete, o le mena i tauna manino ia le tunu. O le whautuanga le na au mai. Ele o taitai ngā whatia e Samoa, o na tau aveina ni bisinisi whapea. Ele o iei to mai foi le e mawhai ei o na malupuipui ale le tunu e ale tula fono whanga solonga administration o tua inga mea ia. Ia male mea, foi le o me mua e sue, o ia tangata, na whai mua ni ala tau me whapea, e se la tau track record. I mata upu ala ia, foi le o tele whapea tu e leanga, ale awa au mai le whautuanga, mai le fōfoi. Fia no fo inga tala o mai umai tu inga me. Ole tule te whape mai ai ia fianga la auria la no whanau polo na inga. Ole mela nai whai te ngata. Awa anofo lo tangata il tofi o malo.
Foi mai al tu la fono, te de sau I lo tofi. E fai e au business. Pe fa pe fo il business e lona tu malo. Well, it's still le me foi le. O le e lona vested interest. Ma o me na e pui pui ia le malo. Ile me foi le o le o pulenga le dei. Le sai de udo. Le wesa ngoi. Isi bela fe fosa utali itu langale itu ai. Ana sa mata ye. La umalone. Kako ia ku I mga vore sikus kalangare. Pifo nga fare korua. Tau faina le lafo le fatu tu. E ave se le o fionga malau cabinet. Ale bo mai wa ese ni singa yo no ese tu la ngole te tau ite o ese milonga fa o kiki tu atu le. O le mta fu le. Se mau milonga fa por kiki. Isi milonga tele la sa fa ite parliament. So, you know, o la e ali mai o na ma fa ile taimi na fa ile ya tusi ai me se la le nga ile al malo ma le ro yesi o le pe o te so masa so pe o se tau ma fainga e fa pe fa mai se fa un ale al malo ya pole lo yesi di foi fa pe ofisini ia le tu langa foi le o lo wa fi se me ia ai pena fa mai o milonga lava fa por kiki A foi te mai tai le mo le am tanga minga le vai fa fai ina o pale mai sa fai o vinga sa tele le la mola ia o mende te do la fa ai wi le pai a inga le o ese tu la ngai wa le ia le mo to fai tio ina mai bi te fai se ngai o fa sanga tu la fia e pe se tanga tal na tipsili ele oni au fainga le tamaita I tipsili tu sau la ngona o esa to mi fatas Sorry. Ia kupo o ka ngaka ia le ngā wakuonga vi inga mwhaea ea. A pe me se ka kana si a o ile mwhaea o e pare mia kuruku whango kuru pasio ka ngaka. Ia malanga mai a vatu le vi inga ia le tu pa fu te mata ia le o malete Ia ngā wakul whaea mo o e fia me ngā omi. Aua makua kuwa e lua ma whaasanga kau mai kanga ngofo masi I o lunga le maasala. Mele anga me molo le kupunga mai se ai ngā kupu. O le kangaka kamawhai. Sori kula fongo fasio kangaka. ia o ese tu langa wana ia o tisile fia la usunga au tanga mai o le tele o me fea ngai ma mai te mana o avelo umano si le me te tauna ave e lo umano si o le mta upula mene fa mon le stock exchange na linga ia ni saulanga te mai te paipu o le sai le fata nanga e malanga I Hong Kong I le mta upula o le aitana for le Sheraton o le voila na saulo fai atu pe na hofio e au mai evidence o saulo ngai sa mai tatu filo inglesi o I vai aso mama o le ana malanga e se fatangana ali kapenita fa ele se fatana ngar kapenita o wal nga wakulanga pepa ai o le mata upuna mai ate momu o le tar sanga ale faltani malo le Sheraton e fia o e fatala noa I le management contract ona e faisina tangata mai o mulpola lana tu e malanga I kolea ale la fa pe mai pe mafai ona alwatu le minista e feso soani ile savali ale hotel ile fatala noa o le management contract ia o le mela na malanga ai le malanga e faisi me ia na fali
Mono fionga sa mo se ava no e fata no e foi le fon ke tala le vai aso le tu na sa fa peo te sa i mai foi se ava no pe atu e foi mai lo fionga a se le to e talo foi le fon no le pan le po fa le fe lo inga ko le foi so fina ngalo mo se tai mina ta mai o to e fon no le pan o le palemene e lona kalena le lana e le fono le na fai a January e le fono le na fai talwaine o le fono la le so ai o le fono ya me le fono le budget o te loa o nai tu le loa mai wa lu vai so ato lona lua o le fono o mai mai le time e le la fole o le fatu twain e awa tatia ia ngaluenga sa fatu langa mo me o le ia se matai tu pe awa o tula fono ia tatia mai ni o le fanga solo Ia, o le whakarakarongoanga nga. A kongo la o le kaua deri mai i. Nanga o le mokusia whapose i le po e ingor kako video le. A kongo le na a whaawau le whongo le paremenge. Masa i whaamangingo mai e loa, maka upu e ku ua. Koe la wawaianga e kolu e kula whongo. A kula whongo piksiring ka ue ka koulo au mai whafo. Kula whongo le mwhainga whaakingo kui whafo lau whainga pāloka. Ma omia koe ia. Kamakama i lima ma whaia mea umai o le aka. Ia ma whaako akoa i ngei le whainga uma ko le pāloka. Ka siala inga ia whaofi kulanga ngā makarango inga. Ia masa i whaipe e o aku ia me le kaimile rā karango inga karakupi. Pe whaamaka e pāsia karakupi. Ia pe whaamaka foilai e whaali lo le whonga whikalai. Ia le waenga lea wa mai angenga karango inga le whaenga whaufai. Le waenga whaenga le whatuatua le atua sa mua uatasi. Lea wa mai a o ngā whaile lako meeting, AGM, wa whaile whaabai, wa ako akoa, wa iei ho ia inga wa umanga ni skala aloa ia. Lea la wa ako akoa maua evidence. E avelo i kua o koui e ko ongo lo, sori kula whongo i kongo le. E rengi kou pāki. Io e. O le wa maua mea ma evidence ma wha mau maunga ma ako koa leia ia wha mau maunga. E ma whai e o ngā ese o kou ongo ua lea ingi kou vaenga wha au whai o kou ia ko ongo. Ia, o se ka ko video pupu ngā Samoa. Ai, maunga kele nge yasu. Longitino Filippo is unfazed by a complaint lodged against him and the Ministry of Police with the National Human Rights Institution and the Office of the Ombudsman. Top cop unfazed by Schmidt's complaint. Taunu uile matata o aya tau tonu le ofisa o le surfainga a Samoa. E se fai tionga fa sanga ia longo itino Filippo ma le matanga ruenga o leo. Na whaauru ina atu lea e ne tamaita ia Lise Schmidt. O le whaitionga lea o lo whoringa mai e to sai ma whaamaumaunga matala o pepa. O le ave tu ina atu lea o le whaatua toina ma le amana ia o aia tau a Lise. E to sai ma le mata upu tu ina atu i malo le malo. O na le whaatinonga le la tonga ruenga male te tawai o na whai o le ami o tonu. E tu sai male ala o le tula whono. E na ia mana ia te tau a tangata Samoa. Ai mai se tamai tai o Lise. O le mata lea le maota po le officer sulfa ina Samoa. Ia pe o le mai ta watuna le tatu news lea po le tatu telefon lea. Ia o le ana tau no mai po le asona nafi. Ia mo la o tausi le fia Samoa.
A tonu la o le ai se ilo ilonga a wa o le o fai loa mai. Ua tau nuu i le ofisa o solfa inga. Ia le fai tionga mai te tau wai o na ilo me fa penei. Mo le li potiina ma le fai loa inga. A nga i le lalo langi o le fa kemkalasi. Ia me sei tu tonu o sa moa ina ia maua fa maunga o lo ona iai po lawa umana iai. Se fai tionga fa sanga i le ngeri komsina ma malu le malo. E pe stala o po le na lea fa fitauli. A wa o le na dia li mai. Wa fa iloa le to tu nga le komsina leo. E fōringa mai fa au ma tala pelo ma tala ole. A o lea lava o lo so su le tusi fo ila lea o lo o mai loa mai ai. Ia li tele o wha maumanga o le am fai o nāria e luma le wha amsinonga. Ia tātou tāria lupe o maunu. A wā o le wha amsinonga lava e mai ele mea mea tonu. Ma le wha amsinonga fo i o le a mai ele whai unga te tau. Mali te tau o na maua i ailo tātou sautonga. Ia maari adi ele mea tonu.